Samoa le atunu pele o maia si o tatu tapu ai atu I le atua. Le li e o te whaatua lava ia te oe. A wana I whaamaina a ue o I le whaavavau. Ia e la vea I mai a te au I la wami tonu. Ia e li liu mai o fonga ia te au. Ia e vave la vea ia te au. Ia whai oe mo upapa malosi. O le olo maunga o te olai. Amen. Tātou talu. Fio mai a nganga pa ia I lunga o Samoa. Ia papa tiso, ma whapa ia ina, loa tunu. I nei mwhai e mātua uma o na whaia le nei tāpua inga. I lea nganga ma le wha mao. Lo suafa Yesu o mātua wala au o toi nei. Amen. Tātou te talo. O oe olo mātua o tua. E to atasi lava lau a fionga. O le atua mai le vavau e o lava I le whaavavau. O le na whaia le au o mea umalawa I le langi ma le nei lano langi. O e whaia foi le tangata I lo whātu pa ia. Ma nawa iai le mana waola. O vea ai le tangata ma tangata ola. Le nganga fia ma le loto whaafitai le atua. Ono o loa lofa I le rei o tunu. Lo wanga le lei I Ekalesia. Lo wanga le lei a fioanga, ai mai se tu tono o mātou ai, iau whaamanuianga lo mātou tamai. O mātou tofisia le ie, I loa lofa whaasoa mai lo mātou tamai. Whaafitai le ola ma le mālosi, le sosia ma le tamau ainga whaasoa mai, o mātou tufi tau whao le atua, I lo wanga le lei aso uma o lo mātou ola. Whaafitai o manuia lo atunu o Samoa, manuia o Ekalesia Kerisiano uma o ainga o nuu lo mātou tamai. I lo wanga le lei ma loa lofa ia te mātou. Whaafitai lea nganga pa ia o lo mātou soso anu sili. E te tuumumusu ma e taitaina o mātou tangata. A o aua fionga pa ia e whanga I nai pea le soifua ma lo mātou wola whaatuatua lo mātou tamai. I taimi uma maso uma o lo mātou wola. Whaafitai e te reo tūlafua ina si o mātou o tunu. Whaafitai a Yesu Keriso mare ngā luenga atu o toa. Whaolatanga na tapena ina mo I mātou umalau. Se whaatua tua I ai. Maua le ola e whaavavau. Mātou te whaato e se maturi vai loa tunu I o luma leo tuai. Se ia e whaama ngalo I mātou. O mātou se maanga sala wa e si la fia. O wā oe o le atua e te sila fia mea umalawa. Mātou savari o tū maanga lo mātou tamai. Le mawhai o no mātou la lafi o luma. Mātou wala au ia te oe le atuai. O a whaale tonu o loa tunuu mai mātou umalawa. Ia e whaama ngalo e ala li toto pa ia o lo walo Yesu Keriso. Alofa mai ale tamano whai. Anga le lei to tono a inga. Tono nuu, Ekalesia mo loa tunu, le whai ngā mālo I ona upu whai. O ati nā e o tamu whai ai lona aki nā e lo bātu tamai. I ai lo wanga le lei mo whātupu ina e lo lava lofa tūno. I anga le lei, I e o fia maua lau soasoan. Lawe ina I la tau mai whainga tā ma puapuanga. Le whewa I ai o loa tunu, I so o se ala lo mātou tamai. I a Taitai ina I le mana o loa ngang. Wala au lele ie. Wai nisi o mamai, a pātu lau au whao. Nisi o fia maua lau sosoan. Ia lawe ina I le mana o loa nganga pa ia. Mātou te talo lea. E ala atu I Yesu Keriso lo mātou o li whao. O mātou wole wala au o tuai nei. Amen. Whaitawina o lea fionga pa ia lea tua. Tusi whaitau mo I tātou. Whasinoina le tusi whaitau aso le Ekalesia. Le maua mai lea le Filipi lona mtaupu mua mua. Whaafonga o te whaitawina mai le whaiupu mua mua. Whaangata mai le sifumatasi. Wa fionga lo tātou atua.
o Paulo ma Timoteo, o au auna Yesu Keriso, i leo pa ia o malava o ia Keriso Yesu, o o Filipi, a toa mai pikopo ma ti akonu, i a te o tou le lofa tu noa, ma le manuia bai le tua lo tatu tama, a toa ma le ali o Yesu Keriso. O te whawhitai atu i loo tua, i o manatu uma i ate o tou, le au noa lau whaatonga mare fia fia, i au te talo uma mo o tou malau. O no lo o tou mafuta whaatasi la le tala le lei, talu mai le ulu a yasu, ua o mai le aso nei, ua o mautinoa le nei lava mea, o ia na amataina le ngaluenga le lei tu tonu i ate o tou, e wha ato atoa ina i lava e ia e o atu lava i le aso Yesu Keriso. Ua te tau ona o manatu whapea i ate o tou uma, a wāua te wina o tou ilo loto, ina ua tātou au gai whātasi māu le lofa tū noa, a o noa noa ti au, ma o tu watu e wha mau nia le tala le lei. A wāua sila fia e le atua, ua o matuana unau i ate o tou malawa, i le lofa na unau tai o Yesu Keriso. O lau ta talo fo i le nei, ia whātu pute le ina pēr lava lo o tou a lofa, ma le iloa le lei, a toa ma le whauta uta uma. Ina ia masino ia te o tou mea winga e se esi, o nā vea i leo o tou ma e wha maoni, ma le le tau le angaina, pe a o i le aso o Keriso. Ia tūtumu o tou i fua le amiotonu, ma ia Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai, ma whaane ne e ina ai le atua. Whaamanuia mai le atua, le whaita wina o lana fionga pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga, ne ye o i le whaavavau lava. Amen. O le launga le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Amen. O le autu, ia tu mau pea le vi inga i le atua. Se foi upu o filifilia, tātou te whaasoa whale anganga ai Samoa. Mai le foi upu e suma le tasi, o le Filipi sa whaitawina, i lona mataupu mua mua. Whapea lona whaitawina. Ia tūtumu au tau i fua o le amiotonu mai a Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai ma whaane ne e ina le atua. Toi whaafufonga. Ia tūtumu au tau i fua o le amiotonu mai a Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai ma whaane ne e ina ai le atua. O nisi o upu o le tusi a Paulo i a Filipi. A o iai o ia le whare pui Roma. Na ia whawhitaia i a Filipi i mea lofa ua ia maua. Ma ia whamalosi ai le Ekalesia. I le whatuatua a o whengai le Ekalesia masauanga. Ia tupu pea ngaluenga le lei a Keriso i o lato loto. Ina ia tupu ai ai le oli e vi ia ai le atua. Whai mai Paulo. Ia tutumu o tau i fua o le amiotonu. Mai a Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai mo whaanene e ina ai le atua. E lua ni vesili e fia tatala ai le whai upu a whai matato matua. Mua mua. E whape whea na soifua le tangata kerisiano i se sio manga e tumu i sauanga. Lua. E whape whea o na mautali le tangata whatuatua i e o lo tau whai ma tau wemu mai. Mua mua. E tā ua lava i manatu o Paulo. O lea o lo tato matua. Ia tutumu au tau i fua o le amiotonu. Mai a Yesu Keriso. O fua o le amiotonu. O le alofa. O le angalelei. O le mana malama. O le whaamaoni. O fua i o le amiotonu na saunia e Keriso. Na tapena e Keriso i loto o tangata Filipi. Le alaleo le tusi o le apostolo Paulo o le whai upoe ono. Filipi, wo mauti noa le menei. Na amata i Yesu Keriso, ngā luenga le lei o tau loto. Na tupua e ai, lo tau wheanga le leia.
Malo to fealo lo fa tupu e ke riso. Ngaluenga le lei to tonu o le loto. A o fua ia o le amitonu. Ai le loto o le tangata fua ia mai a Yesu Keriso. O le anga le lei, o le alofa, o le malama lama, o le whamao. E tupu tele la le ola, fealo lo fa. E tupu tele le ola feanga le ia. Pe ona latu walo lo fa atu le apostolo Paul. Tupu tele ai fo ilo latu oli. E vi ia ai le atua. Tusa po le a le ola whaingatao iai. Na langona fo i e Paulo. O le ngaluenga le lei lea ke riso. Na fuai le mafuta atu o le Ekalesia. Ma avea maana pa anga. A o iai to tonu o le fale poipoi. O se isi lea wha amalosi au. I le apostolo Paulo. A o fea ngai ma ona whaingatao. O le Ekalesia i Filipi. O le mafuta atu o i lato. Mai le apostolo Paulo. Ua te tau ona umanatu whapea i ate o tō uma. A wā ua te wina o tō i lo loto. Ina ua tātou a wai whatasi mau i le lofa tū noa. A o nono tia. A o nono tia. Ma o tū watu e wha maunia le tala nene. Lona wika. Tā ua ia o le la lango whatasi. Ma soa whatasi. A o whea e whatupu mai. E tupu mai i fua o le amiotonu. O ngā luenga i a Keriso. I to tonu o loto o tangata. Si le lua. Whape whea o na mautali. Le tangata whatua tua. I e tau wemu mai ma tau whaiwhai mai. O winga tau whaiwhai. Ma winga tau wemu mai o tangata. Ua o se whawaiwai loto. I le ola whatua tua. Ma avea o se si o manga. E whaafale pui pui ai le ola neki. E ia ile mea tā ua ia Paulo. Na noa tia i le whale pui pui. Na matua i mawhatia lava. Sa ola i se o langa pule sea. Peitai. E ui lava i na noa tia i le whale pui pui. Ai sa le i noa tia ai ma le tala le nei. Sa ma fola lava o na lima. E whai lo atu ma fola atu le tala lei. Ia te ila tu e a whea le apostolo. O winga i o le tangata whatua tua. E le mawhai e tau e munga. Ma e tau whai mai. O na tā ofilo na nau. E tā lai le tala le lei. E a fua mai i le loto whatua tua. O ona lo ngona fo ia i le Ekalesia. Ia tupu tele le whatua tua. Ma ia mafuta whatasi le tala. Sa moa e le atunu pele. O wa inga i to tonu a inga. Ma Ekalesia. Ai mai se a fio anga ma le atunu. E si o mia lava i sa uanga ma puapuanga. Ua awha ina ai mafutanga i to tonu. O a inga. I le vāo mātua ma whanau. Tono o nuu le vāo matai ma tangata o le nuu. Le Ekalesia i le vāo whaiwhe au ma le Ekalesia. Le atu nuu le vāo le mālo ma o le tangata. Tau su e se fufo o le aisa ma fuala au whasai. Le ola le tau pulea o tupulanga. Le sawa o le amionga le poi. E tā ua tele le awa onga le tusi. Pa ia. Ma le awa onga ua whaatū nei e Paulo. Ia tumu o tau I fua o le amiotonu ma ia Yesu Keriso. Ina ia vi ia ma whaane ina ai le atua. Ia whailoa le alofa o le atua. E ala le mafuta whaatasi le tala le lei. Awane I maa ia o a o le tala le lei. Awane I fiu e fola le tala le lei. Ia ole atu I le atua. Ina yo fe so anima. Ele I solo muli ke riso. Ai na tau nu lava I le atu o toa la na ngā luenga o le wha o tanga. Ele I manu malo na si o manga wha wai a te ia. Le tau lava la na ngā luenga. No o lava I le tunga mau ele I mawhai o le tau fia ai ke riso.
Aina toi tū manu malo. Ma fofola ona 5 manu anu a ma whape mai leo so. O atu ia. Ia whainu uma ma so. Ma papati soatu ia te la tauri soafo tama. Le alo ma le nganga pa ia. Samo ai. Ia tumu o tau i fua o le ami o tonu ma ia Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai. Ma whaane ne e ina ai le atua. Amen. O le a tatu whai. Le pese o saunia e lau whai pese. Mama,
e lungo Samoa, lo lava alofa tu noa, le atua le tama le alo ma le nganga pa ia. Ne i e o le whaavavau, whaavau lau. Amen.